Uzmite salvetu pa je sloj po sloj savijte ka donjem ćošku, praveći razmake od 1,5 cm. Okrenite na naličje, nađite sredinu pa savijte bočne strane. Vratite na prednju stranu pa počnite da pravite džepiće. Poslednji sloj savijte ka pozadi i zavucite u već postojeći usek. Na poleđini zlatnog kolaž papira nacrtajte zvezdu, isecite prateći crtež i zalepite na vrh jelke. Zatim isecite pravougaoni oblik, brown kolaž papira, odlepite zaštitni sloj i napravite stablo za svoju jelku od salvete. I to je to! Tanjire stavite na sto, a zatim uzmite crvenu salvetu, otvorite pa presavite dijagonalno, savijte duže strane ka sredini i dobili ste šal za Sneška Belića. Crna salveta će poslužiti kao šešir, a masline i šargarepa kao dugmići, oči i nos. Dodajte escajk i vaša dekoracija je gotova. Uzmite 3 čaše na stopu, različite visine, ubacite u njih kugle ili druge ukrase po želji i okrenite stopicom na gore. Dobili ste elegantne svećnjake, pa je ostalo još samo da dodate sveće i uživate u prazničnoj atmosferi vašeg doma.